Okay, uphumile waya la uyakhona ngitsho nje useboyfriend awusikwa kharakho awusikwa malimakho awusi everywhere udecide ukuhlala nomsana walisa isikolo incwadi ukuthi wena nje la zikhona la uya esikoleni angiyimaranga against self study. Okay, ufuna sifonele uprincipal nje sithi principal asikhulume naye ngitsho wena uthi abantwana bonke abaye esikoleni wena wesikolo angithi uthi wena nje mina ngithe esikoleni angingoba bengizitshela ukuthi sesilinde itrial sekufundela emakhaya sifundela itrial. Okay, fine. Bengizitshela lokho hayi ukuthi kunjalo bozitshela njalo yes wahlala utshele esikoleni wena uzitshelile ngibone ama post waka Department of Education. Department of Education ihlanganaphi nesikolo la ufunda khona ke batshela or esikoleni abathize kuyalova wena uyocala incwadi ze Department of Education awucala esikoleni nabatshela ukuthi uye esikoleni awazi ukuthi nje kunama extra lessons ayenziwayo wena uthi wena udecide ukuthi uhlala ungayi esikoleni ama extra lessons ngiyazi ukukhona uyaya udecide ukwenza so udecide ukuthi uhlale la ungasayi esikoleni ufuna umatric ngitsho nje no esikoleni ngizoya ufuna ukuthi uzobuya nini kusasa njengoba sila why namhlanje why namhlanje ngolesikayi hlala la akasizokuhlala la hlala la nomsana unembeke ezingayo ukuthi umazi phela sister kunjani inkosi le yangazi ne awusisho lo ubaba ngapha umazi okay ungasifihli ubuso okay tell me una how many months how many weeks uthanda uThabiso Thabiso 3 months John 3 months yena uthi 2 weeks Kubalona manga kini no itu. Sinabo 3 months John amaru okay wena una how many weeks ungayekhini na 2 weeks ngihleli la amaru John sina 3 months Thabiso khuluma iqiniso yabona ukuhlala la ngithi wena ukuhlala naye nijola una how many weeks na 3 months 3 months yabona ke ndikubuza yona usekrosphone maru ukukhulumela ukuza la angifuni bakhawathe jonke khona angifuni bakhawathe khona ngifuna ukukhuluma iqiniso kuphela and then bazali lokwazi ukukhuluma ukuthi why eze la azokusuka ekhaya eze la uze ngani wena uthi una 2 weeks uze Spanini and then wena uthi umbone eza kwenye Grootman mara nje uthi una 3 months ahlala la ahlala nawo and then nje una 2 weeks ahlala la mntomdala sithandana sina 3 months and then when uhlala la uhlala how many weeks 2 weeks and then ama weeks amanye bawuhlala kuphi ngina 2 weeks amanye ama weeks ngoba una 4 weeks ungayekheni mama maybe come to wrong mara ngina 2 weeks ngila uphuma kwamekhaya ngeza la dala ngila nathi identical yeah no ngikubonile TV ngikubona right room yeah ngikubona right room mama yakhumbula uzofika ekhaya wathola kukhanyisiwe wena wabuwachiya kugakakhanyiswa wabuya khanyisiwe bekuze mina ekhaya ngizokuthatha into zami zokugeza why uthatha into zokugeza ngizitshela ukuthi ngizokuthola wena bese ngikhulume nawe unamanga yewena ukhuluma man uqala why into yenenye uthi bengithi into yenenye ukhuluma namuthi mara ngile ekhaya ngithi mama ngomama wakhanyisa Lindo angathi wena uthi bathi impilo oyiphila kwa it's rough ne nawugala ngikhathi ukhamba ngomvulo wange i4 August sasilele kukuhle ku right kungana next even nokukhuluma ngingakakhulumi next wavuka njengenjwayelo ekseni wathi mama ngiye esikolweni njengenjwayelo wawugcoka uniform waphatha incwadi zesikolo waye esikolweni ya mina ngayi yazi nomzali ngithi uyimukela lo hayi umntwana nami ubeke uniform uye esikolweni nekhona lapho mama bakhuluma mina azange kungakaliwe ngizokuthoma silele si right ngingakathuka ningakenzi next wavuka ekseni wageza wagcoka uniform wapepa nencwadi ne wathi uye esikolweni nanginjalo ngimzali ngiyibelieve leyo nto yangithi wakhamba wa esikolweni ndambama ngoba ngiyazi ukuthi wenza grade 12 wenza nama afternoon study ngabo uprincipal wasicela wathi bazali soba release after 4 ngayivumela ke sibazali ne kwabethu 4 lo kwabethu 5 kwabethu 6 ayikona kwabethu 7 ngathi ayikona mara kunomngane akho omunye weVesbush anandana angakeza lale khona ngithi khani mhlawumbe lapho na hayi ngithule ngithi ayithi ngiyekele mhlawumbe nulele lapho ngoba mhlawumbe ngasikhathi nakalele lapho bekanokungazise bakhuluma ne manje ke mhloko azange angazise ngathi ayithi ngiyihlize mina yaba worried ne mara ngayidedela yabona ngathi ayithi ngithule yabona ngangengizivale susisitoko sakho esi
uhlalela inonsense nasi tshela Thabiso yazi ngizokutshela into yobani la ungilalela ne ngisaqedela indaba le ukusuka lapho uPriest ngokuvula shothi uphume kwesikolweni angazange aye shothi kwesikolweni azange nje alibeke uvele waphuma waya la yakhona weza lapho ne manje ke uprincipal wacala wangifonela ngolosibili after break so wathi uLindo uphi ngathi uLindo musisitha phumela ngeuniform agcoka into zesikolo aphuma esikoleni ezinjengenjwayelo wathi uLindo zange ezila esikolweni ezisisi from lapho ke wakhamba unomphela toti njengoba kunje yazi nje mama yazi na into engibawa yini uThabiso ngimbuzile ngaThabiso umntwana lo uhlokomelwe ngimi solo kahlokomelwe mamakhe uhlokomelwe ngimi nanoma kungazi ukuthi ebusuku ukhamba ayepi kwenzakalana but umntwana lo ezandleni zami ngiyazibeka ukuthi ukhona Thabiso ngimbuza kuhle ngithabiso una how many months uhlala naye uthi kimi una uthene na 2 weeks 3 weeks ne 2 months uthe 2 weeks nje not 3 months John ni John una how many weeks ukhumbula ukuthi phezu kwaleyo 3 months leyo batho mama ke ngaya lapha wathi wakulochisa wathi mntwana wathi umazi nje umntwana nami utholakala la Thabiso mina ngithini ke no namhlanje kuseni Lindo hey wena phakathi kweveke ngihlangane naye lapha nje phakathi kweveke nje la ngasesitolo yakhumbula wasihudulela amehlo nangihlangane ngaphela kulesi sitolo esenzana nangapha ngihlangane nawe wena uthi njengoba aloka alahlekile lo bengiloko ngihlangana ngikhuluma phela usifaye enkingeni uyazi utshelile ukuthi uhlangene nomama kangisho then ke now wathini wena nohlangana nami wathini azange uthi ufuna ukukhuluma manga ngambona ngisho ngahlangana naye why ungamtshela ukuthi wena phela uhlangene nomama kumama kusolo kuyakufuna wafika wazokutshela lo wathi wena ngihlangene nomama wakhe ukuthi uyayi-enjoy lento lo mntwana lo angayisikolweni the time mini mama zazange ngibuze wena ulindele ukuthi ngikubuze njengoba uyamathi uvalelela ngazi next ngalesi sometimes ngasikhathi bengazi Thabiso next yena sometimes bengafuna Brazil kuzokuba buhlungu ukuthi utshela umama zalo ukuthi umntwana kukhona ngendlela Thabiso bekathi ukuthi mina ngesikolweni Lindo how ufila njani ufana nodala ubuyokutshela isihloko why angakhambi nasi jama ke sibuze so angitsho bekathi ukuthi esikolweni Thabiso let's say you are a very good advisor ngisho uhlulwe yini ukubona ukuthi umuntu bampublishile sitsho nawe uyibonile uhlulwe yini nendala sikhathi thoma ibonakala wagijima wathi ma umntwana nangu ungapha kimi and then ngizamile nami ukumtshela nangibona ukuthi akaye esikolweni kuyakhombisa ukuthi akakaye esikolweni ithi ngintshele nina nazi ukuthi nangu umntwana lula ukukhombisa ukuthi vele into le yakuthwele so ukuthi nawe uya-enjoy umuthi ikusasa lakhe uyachubeka uhlala naye wena nguwe bomalela ukuthi angamtsheli no angitsho njalo ngimi bekimtshela ukuthi mina ekhaya ngizokuya bese nangangitshela ukuthi like ngiye like lokho angifostelela ukuthi ngiye ngaya the time ngithi ngile ngashinga thola angekho ngakhayisa ngabuyela the time kuzokokota ukokhohlo la ngefester wathi ngibani wabalekani ngabona ugogo ngoba ugogo yena ngamazi ukuthi Lindo mari ikhosile umzali yazi wayi umzali asilungiseni Lindo umzali ulwela isasa naye ikusasa yakuvumela lapho angeke simele wakithi nalungithu but umzali ulwela ikusasa lakhe nje uThabiso bethola for wena right uThabiso bethola for wena uThabiso nje uThabiso uvele TV isibanga sakho nje batho una 2 weeks uThabiso batho una 2 weeks ula nawe uyavuma ukuthi una 2 weeks mara ke batho una 4 weeks ungayikheni right and then 4 weeks 2 weeks ayithe benkosa sibheme uThabiso isithi ngegama ekhaya mina bengiloko ngila mara kosa sibheme uThabiso nakangijame lapha ngibhema nguwe bongena la Thabiso ungena uphuma Thabiso Elisa can you just imagine Simbona siboneni umfana lo uyayibhema yena ubhemisana naye umfana lo yena nguwe bhema ngiyakuvumela khaleli toto la umfana lo uyayibhema yena sisi uyabhema uThabiso yanje ubhema lo uyabhema ngisenga ngamboni nithoma nokumbona mina namhlanje uyabhema you can say uyabhema ngisho uyabhema isango asisho basa ngithoba nokuThabiso bekasangona Thabiso yamazi mina lo
Kosake usesilwabethe Ngivele TV ke sibanga saphaza nothabile. Ngako sikhuluma Ikhuluma yakho na ikhuluma wena. Uthabise kuvele TV. Let's listen now. Because set example ngokuthi this child mntwana esikole so ukuthi ngizokuya nathi campaign lobabili The campaign yalo. disciplinary camp. Okay, which one? We understand. So discipline ingqondo yakho la ngisho wena nje uthethe umntwana ongayi esikolweni wambeka la ukuthoma umbonile umama wakhe ngeza kwazi ukukhuluma nawe ukuthi wamdlula nje ngizwe umphelisisa Akakhulumi nami. akakhulumi nawe it's fine umbonile na ungibona wakudilela ngisho right situation right uhlale nomntwana abantu ngathi umfazi wakho umntwana ufunda isikole Ngathi uyesikeje right. bombona ukuthi amaqoqeni for bicycle bese wena iphi uniform yakhe ikhona kababa oh yena uyasala nakabuya umfazi wakho okay iphi tablet esikoleni Jama mama. Namfundisa yena wakho lo wani ngamfundisa. No saya. Okay, izani tu. Izani. No Tama. mdala enhleke and then bese kwenzakalani wena ungenele endabeni Angali. uhlala wake Yathela. wakela nangikade nibona yonke lesi simo lesi-17 nini nibadalani ngapho sojamelane ke Oh, benifuna ukumbetha. ngithe jamela lapha mdala jamela lapha nyana angithi wena awazi next nami njengoba kade ngazi bengizumba No, ngimphakathi nami. Yazi why? lalela baba lalela bawungilalele ne nawuthi usakhame Ngale. Angithi ezinye izinto asiziboni sibazayo. Siza noma umuntu. Singaphuma umsana lona. into zesikole nazibona lesi Ukuthi umntwana lo. wena uthini akumtshela unethi ubaba uyafundisa okhomba ukuthi u-useless uyafundisa wena une-girlfriend oyikhwela umini nobusuku mara ihluthi ihloko yakho imaruthuruthi mara wena ubuyokela ye uthini uthi ukhwela phezu kwedonki elingadisevilex elinganamzali elinganamzali elinganambeleki ngimthwele 9 months leyo mntana njengoba khona yakuthwala 9 months akusinjani manje wena nawuzilungisa wena ukhwela phezu kwedonki emarithirithi kangaka umkhumbulo wakho utshelani yazi ukuthi kuserimaka mina net ukuthi esmart net ukuthi wena ufuna isifundo yazi nokusini ngatu uhlangana nami endleleni wangenza isihlayela and nangifuna ulindo bekuphathwe veke nje kade 4 days or 3 days ago ngizuma ulindo wena wathini nawuhlangana nami nakade ungayifuni lendo le eyenzakala la angithi bokufanele ungihlebele malindo yazi ulindo unanga lapha kimi uyayizwisisa mayi wayebo kade ungenza njani Kube ngathi that time mama mina bengizokutshela bowazi ini ngibo bowazi ini ukuthi ulindo uhleli isikhathi esingakangezi nasekhabo. ngithi mina ngade day uhlangana nami lapha bothini wena bothi ube ubamba ijackpot bothini Mina vile bengale bengicawuthi sesigela. Intombi nayo ngaphandle kwalo. Intombi yakho enye. Awunayo ene yazi ngifana ngikuxoxele ne lalela yabona from nje namhlanje ngalo mzuzu ngonamhlanje ngomvulo angisafuni ukubona empilweni ngalini ene umdala mara uyazi ukuthi ngingayobophisa ngizwile istory sakho ukuthi washona na 27 nginama even though una 24 uyazi Lindu una ngaki Lindu una 17 wena una 24 uyazi ukuthi case le ndaba esikiyo mina nawe nje uyazi ukuthi case uyazi ukuthi nangathi ngikuvulela icase omntwana ongaphasi kwe-18 yi-rape ngingathi nangithi ngemaphoyiseni bakutshela kahle bathi umuntu omdala kangako it's a case statutory rape uyayizwisisa mara le nto ukuthi impilo yakho ingaba njani
uyazi ukuthi irape na how many years uyibhanditele 15 and the 15 le no parole uyakwazi lokho mara ke ngifuna ukukutshela ke mfana mne ukuthoma ngalo mzuzu ngoku namhlanje uyaphuma empilweni ngalini siyezwana uyaphuma empilweni ngalini angisafuna ukubona empilweni ngalindo total siyezwana ngithi yazi mina umdala enough 24 angisafuna ukubona empilweni ngalini angisafuni uyimbewe failure uyimbewe embi ngathana urehe ngamakhosi nohlangana nami endleleni ibe umtshelile uthi Malindo yazi ulindo nange lapha ene so mina Malindo nakakhona angazi ukuthi ngingathini wena ngakuya ngawona ubamba ijackpot ayisinjalo khona nje wena na uzilungise yakho ihloko wayikera ukhwela idonki elimahlikihlisa umkhumbulo ukutshela nge-weekend ngothi uyomnikela umnikele enzeni ngicabanga ukuthi akhe asisebenzise uyomlungisisa ihloko lalela-ke mfana mina ngithi empilweni kalindo angisafuna ukukubona and uma-ke wasondela hlani kolindo uyabona amajaha engikhamba nawo la azokujaha mfana uyabona amajaha engikhamba nawo la bazokuhlala emqaleni baphezu kwakho uma nje ulindo wakhe yazi ulindo ne ngikhalime khulu ulindo impilo yakhe ayisesezandleni zami sezandleni zamadoda mara kwawena uma-ke nje wenza iphutha baphezu kwakho ulindo yabona njenganje kusuka nje ulindo enye nenye into azoyenza yoke into izoba phezu kwakho wangicimelela just 3 hour ngingasamboni ngiphezu kwakho walahleka a single day ngiphezu kwakho and awuzukudila nami nakamajaha naka azokudila nawe uyakhela abantazanyana azokudila nawe azokudila nawe angisafuna ukubona empilweni kalindo uyaphuma uyaphela empilweni kalindo umzwile umzali kalindo umzwile umzali asikazubuya basibuyela wena ne definitely iyiphi-ke impahla zakhe la somara umbuthele zona nje izimpahla lezo uzibuyele impahla zakhe ngibethele impahla zakhe impahla zakhe impahla zakhe